Ni wamutumie. Unajua wewe ni mtumishi wa Mungu. Urazi kuri umukozi w'Imana. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Uri umukozi w'Imana. Wanakuita evangelist. Bakwita umuvuga butumwa. Kuitika yako kukuja katika aliko ya kanisa. Kwemera kuza ku mutumiro w'iri shengero. Inakuja kukupatia mafuta mapya. Bije kuguhereza amavuta mashasha. Yes. Wewe ni mwinjilisti kabisa. Wewe umuvuga butumwa kabisa. Uwepo wako mwa kanisa, ukubaho kwawe, presence ya mwili inakuja kumwaga mafuta mapya ya Mungu. Bije gusuka mafuta mashasha ku buzima bwawe. Mungu anakuja kukupatia kibali ya ajabu. Imana ije kuguhereza igikundiro kidasanzwe. Kwa mwezi wa 12, mu kwezi w'12, naona kamulangu ka safari katafunguka. Naona kanyango k'urugendo kungurutse ku buzima bwawe. Utaenda na utarudi. Uzogenda kandi ugaruke. Utarudi ukishuhudia matendo ya Mungu. Uzogaruka ushinga intaye ku bikorwa vy'Imana. Yes. Uragarutse. Ulikuwa wapi? Wari wagiye. Alikuwa wapi? Ulitoka? Alikuwa ametoka nje. Kuja hapa nikuombe. Ingonga imbere ndagusenge. Piga magoti. Fukama. Yote ya mauti. Impemu yose y'urupfu. Ataki yote na kufuatilia. Imigozi impemu bizose zipotee njia. Zitaka izina rya Yesu. Mauti yote na kutoka musigati. Urupfu rwose ruriko rava imusigati. Inaotafuta mabaya kwa. Ruriko rurondera ibibi ku buzima. Yashindwe katika jina la Yesu. Ananibwe mu izina rya Yesu Kristo. Mungu akulinde. Imana ikubrinde. Akuongezee uzima. Ikuongereze uzima. Na abariki maisha yako. Kandi hezagi ubuzima bwawe. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Amen. Kwa chini ya ushuhuda, kandi bizobakubye ntahe, utaona vitu vikibadilika katika hali, uzobona ibintu bihinduka mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Utaanza kupewa pasipo wewe kupata. Uzotangura guhabwa kandi utabishaka. Ameniambia Mungu. Imana niko imibariye. Bona mutari ko Kenai professor. Professor. Huku hivi hamjasema vizuri. Ino ni munabivuga neza. Kenai professor. Professor. Huku nyuma hawajasema vizuri. Abo yose. Ulikuja kila siku. Waraje misi yose. Wangapi? Bangahe? Mko wengi. Uri benshi. Nani walikuja kila siku? Inde yaje misi yose. Ugishwa. Haleluya. Haleluya. Ukale kanyumba kule nyuma. Muri kari akazo hari inyuma. Sauti nafika. Jiri ko irabashikira. Kenai professor. Professor. Kenai professor. Professor. Niko naona Mungu. Niko ndabona Imana. Niko naona Mungu. Niko ndabona Imana. Niko naona Mungu. Niko ndabona Imana. Nasema niko naona Mungu. Navuze ngo ndiko mbona Imana. Kwa muda kama na hii. Mu gihe hiki kubadilisha anwani za wengi. Ihindura ubuzima bwa benshi. Mama yangu simama nitabiri. Manje haguruka mvugishwe ku buzima bwawe. Nasema mama. Navuze umumama. Mungu ameniambia hivi. Imana inatubwiye uko, yambwiye uko. Neema ambao anatafuta kuweka juu yako. Uwo nigomba gushira mu protocol abahaye. Sababu niko naona mvuto wa Roho Mtakatifu. Niko ndabona mpemu yera mukora. Inakuchasa. Kuna magonjwa ambayo itafuta kuingia ndani ya nyumba. Hari ingwara zagomba kwinjira mu. Wakati nasimama tu hapa. Ngiye mpagaze ngaho. Naona mvuto wa Roho Mtakatifu. Bona mpemu yera akikuwa juu yako. Aza kwegera. Mungu ameniambia nikupatie viwango vya juu vya maombi. Imana yambwiye guhaya mabuta yo hejuru. Na kufuata inayokuja. Kandi ku mwaka ugiye gutanga. Naona milango za safari zikifunguka. Naona imiryango y'urugendo yugurutse. Nipokee sasa. Uyakire. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Akirugono mu izina rya Yesu. Uwezo mpya. Akirushoza magonjwa yasiingie tena. Ingwara nizongere kwinjira. Milango zifunguliwe kwako. Imiryango katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Kenai professor. Professor. Kenai professor. Professor. Simama nitabiri. Haguruka mvugishe ku buzima bwawe. Haingelikuwa Mungu. Iyo hatari Imana. Kama ulikuliwa zamani. Walikuwa warariwe kera. Naona watu wanavaa makanzu kama Waislamu. Mbona abantu bambaye amakanzu nk'aya Kiislamu.
wanatembea nyuma yao, bariko baragenda inyuma yao. Wao wanakamata kama kamba, bafata imigozi, wanazungurusha, bakuzunguruka, wanatupe kamate miguu, baratera ngo ifate ku maguru, inapita hanyuma ya kurushanya gufata. Wanazungurusha tena, barazungurutsa, wanatupa kamba, baratera ngo bagufata, haitamani, ntiyafata. Sasa wanasemezana hivi, barabazanya nini? Huyu mama alitutoka hamo ache. Huyu mama yatuvuyemo gute? Mungu ameniambia hivi, Imana yambwiye ndakubwiye, wachawi wote, abarozi bose, iwe wabuyenzi, yaba bo mu buyenzi, ufumu yao, ufumu bwabo haitakukamata wewe na kizazi, ntabwo uzogutwara wowe. Naomba ukingwe na Mungu wetu, uburinzi bw'Imana buri hejuru yawe. Vile vile nipatia Yesu maisha yako, nyine wahaye Yesu ubuzima bwawe. watakao kutafuta tena katika ufumu, abazoguhiga kandi mu nzozi, wakufanye moto imewaka, basanga umuriro watse. Nasema sasa hivi, nabuze guhera uyu nguvu za Mungu ziingie juu yako, z'Imana zinjire hejuru yawe. wachawi wote, abarozi bose watakao kutafuta ndani ya ndoto zako, kurondera mu ndoto zawe, wakutane na moto ya Mungu, bahure n'umuriro w'Imana. pokea nguvu za Mungu, akira ubushobozi bw'Imana, pokea uwezo wa Mungu, akira ubushobozi bw'Imana, pokea uwezo wa Mungu, akira ubushobozi bw'Imana, katika izina rya Yesu Kristo. Kemai profesa, Profesa, huku nyuma tutabii, ini nyuma ntituravugishwa. nani anatabiriwa tokea tulianza huku nyuma? Nenda taravugishwa ho hano inyuma. Na ulikuwa kila siku kandi waraje kuriya mupapa yambaye ishati ya bleu ari inyuma kuja huku kutabiri. nino inona kuvugishweho. Mungu wa repentance, Imana repentance na iza ku bantu benshi katika hii kwaya hapa muri iyi korale ngaha. kuna wengi ambao watapata maviza. hari abantu Imana izohereza amaviza. Kwaya wanazini, korale y'abanaziri wengi wao watafurahi. abenshi bari mu rugendo bariko baragenda bagiye kubona amaviza. Haleluya. Wache tafuta wengine waimbaji, mutangure kurondera abandi baririmba, sababu wengi watafurahi. kuko benshi bagiye kugenda bagiye gufata urugendo. Ungefikia waimbaji wengine, Mungu wangu we, Kanada zinakuwa wazi, Kanada irugurukiye, watu wako naenda, abantu bariko baragenda, chama zimu zinaenda, imiryango iriko iragenda, wakaaji wa Kanada wanaanza salimiana, abakanadiye batanguye kuramukanya, abadiaspora. Haleluya, haleluya, amen. wakaaji wa Kanada wanaanza salimiana, abakanadiye batanguye kuramukanya. Mungu ameniambia hivi, Imana yambwiye ndakubwire ya kwamba ko anakuja kutetea jamaa yako ije kuvugira umuryango wawe na kurudisha haki iliyopotea, no gusubiza uburenganzira bwatakaye. Kuna watu waliochukua haki leo, hari abantu batwaye ivyawe, lakini Mungu anatafuta kuwatetea na kurudisha haki. ariko Imana igomba kubavugira no kubasubiza ijambo. Vile uko mtu ambaye uko mpole, hauwezake kupigana na watu, ko nyene witonda udashobora guhangana n'abantu, Mungu anatafuta kukupigania sasa mbele za watu. Imana iragomba kukugwanira imbere y'abantu. Haki yote iliyokamatiwa na wanadamu, ibintu vyawe vyose vyatwawe n'abana, Mungu anatafuta kuyarejesha. Imana iragomba kubigarura. Itafika mwezi wa pili wa mwaka kesho, azogera mu mwaka uza, mu kwa kabiri, itafika mwezi wa pili wa mwaka kesho, azogera mu kwa kabiri mu mwaka uza, maisha yako haitakuwa hivi, ubuzima bwawe ntabwo buzaba bukimeze uko, sababu naona kibali ya Mungu kubera ko mbona igikundiro c'Imana inarudisha haki ya kizazi mzima, kigaruye uburenganzira bw'umuryango wose. Imana irambwiye itafika mwezi wa pili, azogera mu kwa kabiri, kuachia mwezi wa kwanza vile guhera mu kwezi kwa kabiri gushika mu mpera za kwa mbere, mu mpera zako. naona unashuhudia kazi, mbona uriko urashingira intaha Imana kubw'akazi yaguhaye. kila kitu ambaye mikono yako itagusa, ikintu cyose ibiganza vyawe bizokoraho yatafaulu. kizoruranirwa. Kuna mtu Mungu amekuja kukutanisha hari naye. umuntu Imana ije kuguhuza nawe. Naona baba mmoja anavaa madineti, mbona umupapa umwe yambaye amaloli, Mungu analeta
anamleta mkutane naye. Imana imuzanye ngo muhure. Atakupropose mutumike pamoja. Kandi azogusaba ko mukora. Mbona unafanya dinete? Ndamubonye yambaye amarori. Mungu ameniambia atakuwa baraka sana kwa. Imana yambwiye ngo azomugisha cyane ku buzima bwawe. Unanifuata vizuri? Uramurikiye neza. Usihesite. Sababu ni Mungu anakubali utumike naye. Yako ni Imana yemeye gukora nawe. Itakuwa baraka sana juu yako. Izomugisha cyane hejuru yawe. Nasema itafika mwezi wa pili. Bazogera mu kwa kabiri. Maisha yako itakuwa imebadilika sana. Ubuzima bwawe bwahindutse cyane rwose. Kenai profesa. Naona ndio muda naenda. Niko ndabona umwanya uri kuragenda. Haijaenda. Mu mwanya nturagenda uracyariho. Uko tayari utabiriho? Muriteguye kuvugishwaho? Nani alikuwa tokea tulianza? Ninde arahari kuva twari kumwe ataravugishwako? Na hivyo na Biblia yake. Kandi azanye Biblia yiwe. Unaona Biblia? Na Biblia office. Mwalimu wewe mwalimu. Nani alikuwa tokea mwanzo? Ninde yaje kuva dutangura kuma Musa na Biblia yake pale. Nindi yose gushika Musa kandi ase Biblia yiwe. Wewe ulikuwa tokea mwanzo? Wewe wali uhari kuva dutangura. Kweli? Zo. Simama. Nguruka. Nani mwingine? Uone nawe. Nibyo. Sikiliza mama. Uliza. Naomba Biblia munene mzuri sana. Biblia nini cyane nziza. Biblia wachakazi. Biblia y'abashabima. Mungu Imana anatafuta leta Eli ndani ya nyumba yako. Igombizane Eli mu nzu yawe. Ari muhira. Eko ku nyumba. Mungu anatafuta leta Eli ndani ya nyumba yako. Imana igombizane ituze mu rugo rwawe. Sababu Mungu amepeleka roho yangu mpaka nyumba yako. Imana yazanye impemu yanje mpaka muzi wawe. Naingia mpaka musanoya. Injiye muri sari wawe. Kitu ambacho naona, ikintu mbona, naona kama vile unatia chiffre 8 chini ya pave ya saba. Mbona bahanditswe igiharuro 8 munsi y'ipave. Nauliza Mungu sababu gani hii 8? Sababu Imana kubera iki uyu 8 bonye? Mungu ameniambia Imana irambwiye hiyo 8 ico giharuro 8 ni fujo, ni nduru na incomprehension kandi no kutumvikana ambao Satani anapendelea yaingie ndani ya nyumba. Agumashaka kwiba mu nzu yawe. Wewe kumuwiti muzero ya kwanza ya witi. Wewe uri mu 8 ubusa bwa mbere bwo 8. Na bwone mu mwingi. Umugabo ntari mu muzingi wundi. Kupatana. Kutumvikana. Ni sababu tunapendaka Mungu wa repentance. Ni kubera ko nyene ukunda Imana ya repentance. Mara mingi unakuja hapa. Akenshi uraza na mulisha kwa sana acha. Kandi mwatsitazanyije cyane. Hata leo asubuhi kwa sika mbele tu. N'uyu munsi mu gitondo wataye cyane. Nasema ndaenda tu. Bwana ndagenda naho nasitaye. Wakati utafuta toka nyumbani yako, yeye nitaenda. Walijenda cha gusenga. Jaribu yako ya kwanza ni yeye Bwana. Igeragezo ryawe rya mbere n'umugabo wawe. Wako ukivutia nyumbani lazima tena narudia. Maka hageze gutavuga mu bwiye gusubira. Afadhali hata asikue basi. Basi yo batoba ahari yabatari hali. Kwa ile witi muri ujya mu nawe. Wewe uko muzero moja. Wewe mu muzingo. Bona muzero hii. Nawe ari mu wundi muzingi. Hakuna kupata. Nta kumvikana. Incomprehension sur incomprehension. Kutumvikana. Kubitumia bure. Kudatahura na kutuntu tw'ubusabusa. Bito kosa maana. Ibintu bidafise inyibasiguritse. Kuna wabona wengine wanaima wabibi zao amani. Hari n'abandi bagabo, hari abagabo babuza amahoro abagore babo. Na babibi nk'impimba. Ukiwaza kwenda kunyumba unasikia hai naishi. Wiyumviriye gutaha kumva amahoro bari karagenda wumva n'umunezero. Walio wanakuolewa tempo no. Abarongowe n'abarongowe babitahura mushira ibiganza. Mwenye kuzomenya bibi yake atie mkono yo. Wegereye umugore wiwe adoze ibiganza. Kila couple iko pembeni hapa. Couple abicaranye n'amakouple mwese muduze ibiganza. Ambia bibi yako na bwana yako nipatie amani. Gira umugore wawe n'umugabo wawe mpereza amahoro. Umwambie Mubwirane duhana amahoro. Fikiza hivi sura. Munyiganze neza ugirane duhana amahoro. Nipatie amani. Duhana amahoro. Hallelujah.
Amen. Kama wananipatia amani. Ukora mubire na Wanasema chunga ibada ishi. na ndira makoranira heri. Utaona nyumbani. Uraanza kumbona muhira. Hallelujah. Amen. Asikuintimide. Ntagutera ipfunwe cyangwa gutera isoni. Yeye na Pastor Joseph tutakusemea. Jewe na Pastor Joseph turaza kukuvugira. Sasa shetani Satani anatafuta lende matengano. agomba kuzana gutandukana Saukaya muzi wawe. Lakini Mungu ameniambia. Ariko Imana irambwiye Iko naenda kubadilisha. iraje kubihindura. Haleluya. Tutakuja naye kanisani. Uzozana na mu rushengero ngaha. Nasema mtaongea langaje hii. Uzovuga ururimi uru. Runge. Komera Imana mashi. Yes. Professor. Yeye anapenda kanisa yake. Yes, akunda ishengero ryiwe. Hawakatazi dhambi. Abatavuga icyaha. Wanawahusu yote. Babemerera ko bakora byose. Lakini tutamleta kule. Ariko tuzomuzana muri repentance. Utakaa pale amekaa. Azicara ngaho yicare hajya. Natabiria kila mtu. Turavugishijwe ku muntu wese Kama ngaha. huko na bwana shindikana. Niba ufise umugabo yakunaniye. Huko na mtoto alishashindikana. Ufise umwana yakunaniye. Ukitaka muibada leo. Niba uva mu ikoraniro uyu munsi. Wewe usalimu tu. Imana ino muramusa gusa. Na walike muibada na Amutumire mu ikoraniro kuza. Azoza. Tunatengeneza mazingira. Imana ikirakora ibitangaza mu rugo rwawe. Leo ukitoka hapa. Uyu munsi nwasohoka ngaha. Usiogope. Ntuze gutinya. Ataukaribisha vizuri. Araza kukwakira neza. Hata enda. Araza kuguhakira. Ataukaribisha vizuri. Aza kukwakira na care. Atakuwa shanti. Aza kuba mwiza. Atakwambia twende kukanisa. Sasa ni tugende ku rushengero iwanyu. Mungu Baba. Mungu. Imana Atafuta kutengeneza vitu ndani yako. iragomba kuza gutunganya ibintu mu buzima bwawe. Hii afya unao sasa. Ubuzima ufite uyu munsi Sio afya utabaki nao kwa mwaka inaokuja. ntabwo ari bwo buzima uzogumana mu mwaka ugiye kuza. Ndugu shika maombi mwana mbele ya kusimama. Sasa na itazi ndio kwa huko. Ubu usa n'umunyamerika kandi Sasa ukienda itazi ndio utakuwa. waje muri Amerika bizogenda gute? Hallelujah. 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 Baki pale tatabi. Guma ngaho ndaza kuvugishwa. Niko naona mbele yako Ndiko ndabona imbere yawe vitu kama mavyombo ya muziki. ibintu nk'ibikoresho by'umuziki, Kama mapiano, ibintu by'amapiano, mampli nyuma. utuntu tw'umwana pli inyuma. Unaweza kumjua nini? Ibona bazimana ni kubera iki? Mungu ananiambia hivi. Bani rambwiye uko Kwa miaka zinazokuja, imyaka igiye kuza huyu atakuwa katikati ya wa producer wozo abo ba producer bakora indirimbo ya gospel. indirimbo zihimbaza Imana, Atasaidia wewe. kandi uzofasha benshi, uzogufasha benshi Na Mungu anapenda kusaidia. kandi urakunda gufasha cyane. Lakini vita yako pia ni nyingi. Ariko intambara zawe ni nyinshi cyane. Una vita vya ajabu. Ufise intambara nyinshi cyane. Kali kuambia pole pole. Ngoza kubwire buke buke simvuge cyane. Hekima ya unabii baseme yote. Ubwenge buvugishwa ntibavuga cyane. Hakuna mtu aliyetumikia Mungu kwa kweli. Umuntu yakoreye Imana mukuri Na Mungu akakosa kumlipa. Imana ireke kumuhezagira. Wakati ya kulipiwa na Mungu Mu ni gihe cyo kwirihwa n'Imana no kwishurwa n'Imana kirageze. Mungu ameniambia wewe utakuwa kama vile Petro. Imana yambwiye ngo uzoba nka Petero. Wakati ya malipo ya Mungu inaenea. Igihe cyo kwishurwa n'Imana kirageze.
hata kama wanadamu wakuona effort yako, n'abana batabnya kigoro kawe, Mungu anatafuta haja kukulipa. Imana igomba kuza kukubera. Mungu ameniambia saison ya kulipiwa na yeye na Imana yambwiye igihe cyo kurihwa nayo cishuko nasabia miezi miwili. amezi abiri yose. Naona Mungu anaanza kukulipa. Mbonye Imana itanguye kukwishura. Naona Mungu anaanza kukujengea. Mbonye Imana itanguye kukubaka. Naona Mungu anaanza kufungua milango za nje. Mbonye Imana itanguye kugura imiryango yo hanze niyo Mungu hafi. ameniambia Imana irambwiye wakati yake kukulipa igihe ciwe cyo kukwishura kirageze. ameona uvumilivu wako. Yabonye ukwihangana kwawe. Amesikia maombi yako. Yumvise gusenga kwawe. Amesikia kilio chako. Yumvise amarira yawe. Amesikia jinsi umejitoa. Yumvise kwitanga kwawe. Muda wa kulipa na Mungu. Igihe cyo kwishurwa n'Imana Inaanza leo. kiratangura uyu munsi. Kenani profesa. Nani mwenye tulianza naye hapa siatabiria maisha? Ninde twatanguranye ngara ntaravugishwa ubuzima bwiwe. Sasa yuma Biblia yako. Duza koko kwa hejuru na Biblia yawe twaradugaye. Twaratanguranye twabira mu musozi wose. Nani tulianza naye mpaka sasa yatabiria? Ninde twatanguranye umunsi ntavugisha. Hariya Biblia yako ndio cheko yuma Biblia yako. duza koko kwawe hamwe na Biblia hejuru. Usome Biblia ya jirani. Ntusabe Biblia ari mu banyi y'umwe mwicaranye. Hakuna hapo. Nawe hari ngaha. Acha nitabirie watu watatu kabisa. Nikamvugishe ku bantu batatu no. Profesa. Wakati ni unauliza naona Mungu ananiambia una mtu anaitwa Odeta. Mgeni ariko ndabaza no Usman bale ni hari umuntu witwa Odeta hariya. Anahitaji uzima wa Mungu. Akeneye ubuzima bw'Imana. Wewe Odeta. Wewe Odeta. Kenai profesa. Tanifike mpaka huko nyuma. Ise abavugishwa. Sizakuvugishwa ko wewe. Imana anakuja kupanua mipaka ya pesa na nije kwagura imipaka y'amafaranga mu buzima bwawe. hata mikono iliyokataa Ibikorwa by'ibiganza amaboko inakuta ongezeka mia bigomba vyigwiza ijana ku ijana. sababu wewe ni mtu ulikuwa na nyota ya biashara Wari usinyengeri y'urudandazwa cyane, lakini nimekataa. ariko vyaranse. Naona Mungu Mbonye Imana kutupa pesa ingine juu yako. yateye amafaranga kuri wewe kandi. Kuna Mungu anakupatia pesa. Umuntu agiye kuguhereza amafaranga y'urudandazwa. Mungu ameniambia Imana irambwiye fini kukaa kwa nyumba. birarangiye iminsi yo kwicara mu nzu. Tumwireze amafaranga dukeya Unatoka kukaa kwa nyumba. urambiwe kwicara muhira. Baba unataka kosa tatizo ufanye nini pesa hakuna. Ukwiyumvira muri iki ariko ukavuga Unaona Mungu anakusa mtu. mbonye Imana ikora ku muntu Anakupatia pesa ya kukaa. aguhereza amafaranga yo guhaha. Sasa utakuja kwa mleko. Hano umusore yansubiza utewe Watu wa 12. ukwezi cumi na kabiri Nataka kujua wanaishi. ivyo kwicara muhira wirirwa birarangiye. Natabiria kila mfanya biashara Ndavugishije ku mudandaza wese ari ngaho. ambao biashara biliharibika. Urudandaza rwawe Pokea rwapfuye. mafuta mapya ya biashara. Wakira amavuta mashasha yo kudandaza. Utafanya ifaidike. Ibyo uzokora vyose bizoharika. Izira! Mungu analeta pesa mapya. Imana izanye amafaranga mashasha. Unazungurukiwa na watu lakini wanajisikia uko mwenyewe. Uzungurutse n'abana ariko wiyumvira uri wenyine. Ukweli uko mwenyewe. Koko kandi ntituri wenyine. Mungu ni Baba. Imana n'umuvyeyi. Pokea uzima. Akira ubuzima. Pesa ingie. Amafaranga yinjira. Pokea nguvu za Mungu. Akira Pokea nguvu za Mungu. akira Katika ubuzima. jina la Yesu. Izina rya Yesu. Amen. Ndiye analeta wokovu mahali popote. Kugira ngo uzane agakiza mu muryango wawe. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe uri umukozi w'Imana. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe uri umukozi w'Imana. Mungu ameniambia hivi. Imana irambwiye uko. Unamjua Eric? Urazi umuntu yitwa Eric. Ni nani kwako? Ni kama vile mtu wa karibu sana Eric. Ni umuntu wa hafi kuri wewe. Ninde amaziki kuri wewe? Ni nani? Ni kakake. Uko karibu sana naye. Ni mdogo yake. Ndio mtu ambaye mnazungumza naye sana mchana. Wewe muntu mumenyeranye mu muryango. Eric Eric. yuko wapi kwa sasa? Ari he huu?
hapa Bujumbura. ari muhira ngaho i Bujumbura. Anafanya kazi gani? Akora iki? Hakuna. Ntaco. Niko naona Eric hapa Bujumbura. Hamwe nawe na Eric Imana baduza muri kino gisagara. Na familia ingine kama vile haiko Bujumbura. Familia ingine Irundi muryango ni kama vile hawako Bujumbura. ntabwo baba ngari Bujumbura umuryango wawe. Wako sehemu ingine. Baba handi hantu. Na kuona wewe na Eric. Wenda kubonye na Eric. Mungu anawainua. Imana ibaduza. Mungu anawainua. Imana ibaduza. Masomo yake Amashure yiwe ataimaliza kwa neema ya Mungu. azoyaheza kandi kubuntu bw'Imana. Ataimaliza kwa neema ya Mungu. Azoyaheza kandi kubuntu bw'Imana. Asiogope kuhusu pesa. Ntutinye kubijanye Sababu Mungu atafanya amalize. kubera ko Imana nizotuma aheza. Wewe na mtoto yako Eric Imana izofasha Eric hapa Bujumbura. ahi Bujumbura. Mungu atawabariki. Imana izobahezagira cyane. Acha mafuta ya baraka kwa Amavuta y'umugisha ari ku buzima bwawe. utakuwa msaidie. Protokole mumufashe. Nguvu za Mungu ziwe juu yako. Inkomezi z'Imana zibe hejuru. Uwezo ya Mungu iwe juu yako. Ubushobozi bw'Imana bube hejuru yawe. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Mungu anayeinua wanyonge Imana iduza abakene na kuwaketisha na wafalme. kandi ikabahuza n'abandi. Afanye hivyo hivyo juu yako. Ibikuru uko nyene hejuru yawe. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Kenai profesa. Profesa. Wakati tulianza nao hapa wana Biblia zao. Bangahe twatanguranye ngaho se Bibiliya zabo. Hapa. Ngaha. Hapa. Ngaha. Biblia kwa. Muho. Bibiliya. Biblia kwa. Bibiliya inshuti. Nzoro Biblia kwa. Bibiliya. Ndafisi. Abona. Biblia kwa. Bibiliya. Biblia. Bibiliya. Bibiliya yawe irihe? Hapa Biblia ipo. Bibiliya yawe irihe? Biblia. Hai. Bibiliya yawe irihe? Sadikiacha profesa isifundishe tena. Acha nimalizie. Reka ndangize iyo ntanguye kuvugisha sisubira kwigisha. Haleluya. Haleluya. Kuzuimana Biblia yawe. Tunishwa Mungu, Biblia yako iko wapi? Kuzuimana na Biblia iko na agenda iko na Tunishwa yote. Mungu iko na agenda Biblia zose aho yandika. Ilo tayari kupambana. Ariteguye guhangana. Nasema mpango wa Mungu. Dauze ngo umugambi w'Imana Hakuna wezaye kuyazuia. Alifanya shabaha yote. yakoze ibishoboka Ili asuie mipango ya Mungu duniani. agazibira imigambi y'Imana ngaha ku isi. Wakati aliona Yesu anazaliwa. Yabonye Yesu avutse ngaha ku isi, Alipendelea aaibishe yagombye kwica uwo mugambi mipango ya Mungu duniani. imigambi y'Imana ku isi, Sababu shetani alielewa kubera ko Satani ya yatahuye kwamba Yesu alitumwa ko Yesu yatumwe ili aokoe dunia. kugira ngo arokore isi. Sasa kitu ambayo napenda hapo, Rero ikintu nkunda ngaha, shetani alikuwa informe Satani nta makuru yari ya afise kwamba Yesu ametumwa yuko Yesu yaje ili aokoe dunia, kugira ngo arokore isi, lakini hakujua ariko niyamenye ni njia gani inzira ki azoca ataokoa dunia. azotabara isi. Shetani akaua Yesu. Satani aca aratera. Alipouua Yesu Amaze kwica Yesu akafikia naweza misio, yibaza ngo aramurangiza, akafikia nazuia mipango ya kuokoa yibaza ko dunia. hagarikije umugambi wo Kumbe kurokoa isi. hakuelewa ya kwamba Kumbe ntiyatahuye yuko kuua Yesu kumsalaba kwica Yesu ku musaraba ilikuwa shabaha ya Mungu, niwo wari umuntu ili Yesu w'Imana, akufe kugira ngo Yesu na apfe baada ya siku 3 afufuke. hanyuma inyuma y'iminsi 3 azuke. Biblia nikwambie, Ivyo nabo bakubwira mipango ya Mungu kwako imigambi y'Imana kuri wewe hakuna uwezo unaweza kuyazuia, nta bushobozi bugomba kuyizibira, hakuna uwezo unaweza nta kuyazuia. bushobozi bushobora kuyizibira. Walipoua Yesu Abishe Yesu walifikiri wanaharibisha kazi ya Mungu. bibaje ko bononye igikorwa Kumbe c'Imana, hawakuelewa siri bombi moja batahuye ibanga ya rimwe kwamba mipango ya Mungu yuko imigambi hata y'Imana kama Yesu aliuawa nawe Yesu yishwe miomba yatimilike. ziyasabwe kwishira mu muriro. Tangazia asubuhi ya leo, Tangarije uyu munsi tangazia asubuhi ya leo, tangarije w'iki gitondo mipango yote mema Mungu anayotia imigambi yose myiza Imana ise hejuru yawe kutimilika sasa sasa. ishuka mu ngiro w'izina. Anayesema amina zaidi ya jina. Uvuze amena cyane, Mungu aifanye katika jina la Yesu. Imana ibikore n'izina rya Yesu. Anayeongeza amina zaidi ya jina. Ongere amena cyane, Mungu aifanye katika jina la Yesu. ibikore n'izina
bibaza ko bagiye kuziribuka bagiye gutanga mateso yao, ibyago byabo, ibyago byabo. kumbe ilikuwa calendrier ya Mungu. Kumbe ibyo baguteje, ibyago baguteje byari kuri gahunda y'Imana. Haujanyelewa, haujanyelewa. Nataka anza tabiri, Ntabwo mashaka ntangure kuvugishwa. nataka anza tabiri. Ngomba ntangure kuvugishwa. Atakayekuwa na masikio ya kiroho Uza kwasa amatwi y'inkembo atakuwa akipokea araza unabii. kwakira ubuvugishwa. Mimi ni Mungu Jewe ni Imana na nimepewa kinywa ya Mungu. kandi nahawe akanwa Yote k'Imana. ninayotabiri Akumva icyo mvugishwa cyose, Mungu amekuwa nyuma Imana ibiri inyuma ili yanjye aende kuyatimiza. kugira ngo iherekeze ijambo ryayo rishimane. Repentance, Acha tabiri, nambuye kuvugishwa. natabiri juu ya maisha yako, Ndavugishijwe hejuru ya repentance, natabiri juu ya maisha yako. ndavugishijwe hejuru y'ubuzima bwawe. Kila shida iliyotoa machozi Ikibazo cyakuririshije amarira y'agahinda kuanzia sasa guhera uyu munsi haitakutoa machozi tena. bizongera kukuririsha amarira mu izina rya Yesu. Ningelikuwa Kinshasa, Iyo wanari Kinshasa ngaha, ningelikuwa Kinshasa, iyo bahari Kinshasa, ningelikuwa ni Kenya, iyo wanari Kenya ngaha, wakielewa ya kwamba nabii unatabiri. abantu bari kubatahuye ko umuvugishwa ari kubabwishwa, Wakipokea ile abantu bari kubakira ijambo. tabiri juu yako. Ndavugishijwe hejuru yawe. Wao waliyetafuta kazi muda mrefu, Wewe urondera akazi igihe lakini kirekire ulikuwa umeikosa. ariko wari warakabuze. Kuanzia sasa Guhera uyu munsi nakupatia kazi katika jina ndakuhaye la Yesu. akazi mu izina rya Yesu. Profesa Hivi unabii ubu unatabiri. ndamuvugishwa ndiko ndavugishwa. Ingelikuwa ni Goma, Iyo bari Goma ngaha, watu waliokuwa na ufunuo abantu bafise ishurirwa wangelichukua sadaka bari gufatisha inganwa wanatupa mkituba, bakagenda bagatembera mu giseke. sababu ni unatabiri tayari. Kubera ko niko ndavugishwa Hapa tayari. sio Kristo wa kawaida, Ntabwo ni Kristo asanzwe, nimevaa utukufu wa Mungu, nambaye ubwiza bw'Imana, nimevaa umungu juu yako. nambaye ubumana bwawe. Yote niko natabiri, Icyo ndiko ndavugishwa cyose hata timiliki kwa byose birashika ku buzima bwawe. natabiri juu yako, Ndavugishijwe hejuru yawe, juu yako. ndavugishijwe hejuru Wale yawe. wote Bariye bose waliokuwa na mipango bafise imigambi y'urugendo, wakakosewa na visa, arabura visa, waje tengeneza visa yako. tangura kugendagenda kuri visa yawe, Visa katika jina la akira Yesu. visa yawe mu izina rya Yesu. Ikiinjia, Kirinjiye, kirinjiye, kiinjie, kirinjiye, kiinjie. kirinjiye. Yeah. Nasema hivi, Ndavugishijwe ngo natengeneza ndateguye afya ya mtu mmoja. amagara y'umuntu ngaho. Wewe ambao ulikuwa hauna afya Iyo njema, utari ufise amagara afya meza, ilikuwa imekataa, aya magara yari yase, afya ilikuwa ikikataa. ahantu ibintu vyari vyase. Sabiri juu yako, Yavugishijwe hejuru yawe. kuanzia sasa Guhera uyu munsi pokea afya mpya akira amagara meza katika jina la mu Yesu. izina rya Yesu. Niko natabiri, Ndiko ndavugishwa, naona malaika wa Mungu ndiko ndabona abamarayika b'Imana wanatembea ndani ya ibada mzima. bagendagenda mu ikoraniro ryose. Naona malaika wa Mungu Ndiko ndabona abamarayika wao b'Imana wanatembea ndani ya ibada mzima. bagendagenda mu ikoraniro ryose. Natabiria repentance. Ndavugishijwe ku bwa Kila repentance. aliyekuwa na lazima kuchuuza, Ufise uyu mutwaro wo Mungu kudandaza, amupatie mtaji mpya. Imana imuhereze umutare mushya, Mungu amupatie mtaji mpya. imuhereze umutare wo guhimbaza no kuvugishwa cyane. Nilishafanya entraînement ya kizibiri. Namaze kwitegurira igisirimba. Nikatoa hii koti jioni. Iyi koti ndaza kuyikura ku zoro. Misi nkora imyimenyerezo. Jioni hapa Uyu munsi ku mugoroba harasha kivumbi na jasho. ni vumbi na jasho, Ni kusirimba tu na kutabiri. ni gusirimba no kuvugishwa. Jioni hapa itakuwa kivumbi Uyu na munsi ku jasho. mugoroba ni ivumbi na yashi kabisa. Nikisirimba tu, nikiona ujumbe tunakata na tabiri. Turasirimba hanyuma mbonye ubutumwa mvugishwa, dusirimba mbonye ubutumwa mvugishwa. Dudu. Tutakimbia mwa kanisa shehe. Turaza kwiruka mu ishengero twese, Tutapiga makiriri. turakubita amashike hano. Inakuwa usazi wa kimungu. Biraza kuba ari ubusazi bw'impemu. Inua mkono juu. Tuzi ibiganza hejuru, Sema Bwana Yesu, vuga Mwami Yesu, asante kwa mchana wa leo. urakoze kubw'uyu murango, Asante unipatia furaha. urakoze kumpa umunezero, Asante kunifungua mimi na jamaa yangu urakoze kumbohora je n'umuryango wanje katika hali yote ya utumwa. mu bikorwa vyose vy'ubuja.
Asante kunifungua mimi na jamaa. urakoze kumbohora je n'umuryango wanjye Katika hali yote ya utupu. mu bintu byose by'ubuja Ambao ulimwengu wa giza niliweka ndani. isi y'umwijima yashizemo. Asante Yesu Kristo. Urakoze Yesu Kristo. Sababu historia yangu inabadilika. Kubera ko amateka yanje ahindutse. Asante Yesu Kristo. Urakoze Yesu Kristo. Sababu uzima yako ni ndani yangu. Kubera ubuzima bwanje buri muri wewe. Nakushanga kujua maisha yangu na magonjwa. Wabohoye ubuzima bwanje ingorane. Kujua maisha yangu na laana. Wabohoye ubuzima bwanje mu muvumo. Acha ushukuru Mungu. Tangura gushimira Imana usenga. Acha ushukuru Mungu mahali ulipo. Tangura gushimira Imana usenga uri. Acha ushukuru Mungu mahali ulipo. Tangura gushimira Imana usenga uri. Acha ushukuru Mungu mahali. Sasa muri kurasenga sasa. Sijasikia sauti yako. Ari masindoma amajwi yanyu. Omba vizuri. Senga neza. Shukuru Mungu kwa kazi amefanya leo. Shimira Imana ku gikorwa yakoze uyu munsi. Kwa kazi amefanya wiki mzima juu Shimira yako. Imana ku gikorwa yakoze indwi yose. Kwa kazi amekufanisia wiki mzima. Shimira Imana ku gikorwa yakoze indwi yose. Umwambie Mungu asante. Shimira Imana n'Imana urakoze. Kiwango ya maombi yako. Urugero rw'amasengesho yawe. Hiyo pia kiwango ambayo Mungu unatenda mema juu yako. Urwo rugero ni Imana nayo ikora ibyiza ku buzima bwawe. Kuna watu ambao milango za Dubai zinafunguka. Hari abantu imiryango y'Dubai yugurutse ngaha. Kuna watu ambao milango za China zinafunguka. Hari abantu imiryango yo mu Bushinwa yugurutse ngaha. Kuna watu ambao wanadamu waliiba pesa yao. Hari abantu bibye amafaranga yabo. Ulipoteza pesa nyingi sana. Waratakaje amafaranga menshi. Naona Mungu kukuchekesha tena upya. Kwenye Imana igutwaza amafaranga yawe. Walikudanganya wakakuexploitia pesa. Barakubesha amafaranga. Naona Mungu. Ndabona Imana yambwiye iti Kuna watu wako abantu bari ngaha waliibiwa pesa. bigize amafaranga. Walikuwa escroquer pesa. Barababiganije. Uwaambie ya kwamba Babwire ko ndio unafanya miujiza. ndiko ndakora Kwa hii ibitangaza. mwezi wa 12 Ndiko nakoze 12. nitarudisha hizo pesa. Ulipata pesa yako yote ndani ya biashara. Waratanze amafaranga yawe yose. Ukainvestire pesa yako yote. Urayashiramo Na yose. hata pesa moyo wako. Vuganira umutima Hizo wawe. pesa waliiba. Ayo mafaranga bakwize. Mungu anaenda kurudisha. Imana igiye gutanga kuyagarura. Mungu unarudisha pesa. Imana ikiragarura amafaranga. Mungu niambia vizuri. Imana Ni ikiragarura pesa ulikuwa nazo. na amafaranga wari Wewe ufise. mwenyewe ulizipata. Wewe wayitangiye. Lakini wakakuskroke. Hanyuma barakwesikoka barakubesha barakwiba. Mungu unarudisha hizo pesa. Imana ikiragarura amafaranga. Mungu unarudisha hizo pesa. Imana ikiragarura amafaranga. Natafuta niombee wale watu Mu masengera abo bantu waliokamata bahasha batwaye amabahasha wiki mzima hii. indwi yose.